Mukarigite wa kiama kiamira Kenyamita Kimathi Munjiro nekirete kirore atero gukethura kwina mucemanio ya Nairobi okwariria mantu mwanya yara kuthira kwiringithagia kimera kit mathina kiri thoko ya ome kugitwa mbecha itiagirite kiwanjene kende gina kimera kia mwaka 2024-2025 na yangi baria nende baketha bagita mucemanio na yoni ya mwana senator Wamiru Kathuri Murungi arimi bamira rungura Nyamita endia bamira ome Kenya arungamiri bakambuni mwanya chende na kinyarwangirwa Agricultural Food Authority rungura rwangi rwa urimi mwandikitonde to Anthony Kathinya na Ronuru. Kulingana na mwikali yetu akiama kendia bamira kumanya mbene takio Nyamita Kimathi Monjori musemanio jo kethiro tongeretu ni munini wa speaker Kathuri Murungi na kilibara betito musemanio nyojo nerimi bamira ndi akiama Nyamita ndi bamira nje ya Kenya arungamiri ba kambuni mweji ya ndege amuna atongore kumagenki ya meafa kire ministry oremi. Mwekali toja Nyamita haliga kile musemanio jo mauntu mala makalaithiri no rito bwa mbele ni kuraithire thokia mira na mathina marende baba bagutukira bakinde mira ino nje ya Kenya muno gotibula bakugitwa kinyume na watho bienini bia ndege na vila viketha kipao mbele ni ke biashara ya mira. Challenges zira to kuona ni iriku senator ai wetu thurite atwalilairia welfare yetu ya antuba mira ki national level. Challenges zira tukuona ni iriku ndene ya export itokomenya ikwithirite kwina mantu mwanya ya muno treatment ira tweyawa ki airport chetu muntu aturite mira ome ira nene muno kwambiriria waro ukumira kiwanjene ukona no ambirairia uchukunwa kuma entrance ya airport kwalilwa tofauti na bura bangi balilagwa tukau au ni challenge nene na tukethra tukiangazia intukiu Monjori heruga kile musemanio jo bakara ithire mibango ya thirikari nayo kile kigina kia mwaka wa 2024 na 2025 yakiongegira kuga ni barombete kigina gia kwa bilioni 2 kiana gutethira kile mathina mara makwinyire mira ta thoko wagibwa roje amwe na wake marai kile nigituga kuthithiro twire mira kienda gutetheria arimi na endie ba mira kile mathina maria makwinyire kimera giki katungumite ki financial year 2024-2025 tukera senator itukwenda kumenya kimira ke ministry ya agriculture imbi byongwa to na ne ati abipangiri i project ire ku to na ne ati bangiri ndene mwaka yo 2024-2025 kenda twethra tweshwa manto yetu ye kipawa mbele na muno na itu etaringe na twashokera manto ya research institute yetu na araro na ro Antonyiri ethere yo kipawa mbele no tutipati kuendelea kuhangaika no tupo pesticides na pests na mantu ya kuachi urimi boboya ndene mira ki request ira twabwithire ki ministry turenda mbia kinya no tuito kwenda critical issues MRI yonka milioni 500 ito kuria mantu ya marketing ito kwenda muno ruwi mantu ya yonde twekwalilia ya Nyamita ati twerere waziri ito kuona tukiakona bilioni ire ki mwaka yo manto yaomba kubwa muno lakini kinya batu tukwa realistic ito kuona kwe manto ya lakini tukeyo kinya kwina mbia yu tukethra twe sawa Monjori halugo kagita gaka bakala ithiria bill ya munini jo speaker Kathuri Murungi ila kinyitekele bunge ni ya senate ya kwebia mira kilinda waja kulebia na itoko mya sheria kithiria reading irasi kwendeka nao ekeya for public participation twethira tukimenya imbi byongwa bikitwe bunge na imbi natwe tombe kuwa batu imbi tukwenda kisheria yetu tukwende sinswa na pia tuongele imbi tukwenda kimbudget alafu report ikiretwa kibunge no bunge iyo kulukaya kinya budget hiyo twethire twe ogwo tukua manto yetu ya kuritwa kithi neye ya sheria na bila bionde bikwendeka support ira yonde kwendeka leo yaomba kubwithwa ukulukira ki mira research institute ki baraba kubwithwa validation na baina support ire kwendeka kuma ki ministry na kuma kinya ki parliament kuma muji muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathinya.